Modiri o tsile a dirile go tlala ka diatla. Maduo a gagwe a kgatlhisa phetelela mo go romentaneng a seke a diegela go mo duelela sekolo kwa India. A me a ne a kgatlhisa mme e se a goromente a batlang. Ke bone e kete toro ya me le modiri e tla nyelela le phefo. E ne ya re bosigo bongwe re inaakantse letsa dilalelo re a nthaya a re, wela makgwafo ngwanaka. Go na le matsana a ntseng ke a beetse diemo tsa go tshwana letse. O ya India. Dibeke tse di latelang di tsamaetse ka bonya jo eketeng go ne go dirwa ka bomo. Pelo e fedile fedi. So ra gore ke a go sala ke a morakeng le time fela re le two. Ga botsa nna ke botshelo re lebile tsela re a morakeng a rwele matsogo mo tlhogong. Ke mmeile leitlho ka seipone ka bo ke le isa kwa gore yo neng a ntse mabapi le nna mme re thunya ka setshego ka boraro jwa rona. Ka nako e re o ne a setse a ntshepa ke kgona go kgweetsa koloi ya gagwe ya mmamorata fa re setse re dule mo tseleng ya sekontiri re le gaufi le moraka. Ka lesego ke ne ke ipolokela sephatlo mo bonyeng jo re neng re bofiwa kwa Mmadikolo kgwedi le kgwedi. Re a mpolelela fa ke tla dirisa go itshetsa fa ke setse ke le kwa India. Re a India rotlhe monna. Motsa a bua nako nngwe ke sena go mo begela dikgang tse di molemo. Monyetla o inaakantse le sefatlhego sa gagwe. Ke ne ke sa dumela go fitlhela letla letsatsi la gore re palame sefofane. Rre mme le botshelo ba mpulediseditse kwa OR Tambo International Airport ka lerumo kwa ke neng ka kopana le modiri a laela ba lelapa lwa gagwe. Madume a rena magareng ga batsadi ba rona. O ska re lebala bro. Ebile o romela dinepe ke bontshe ditsala tsa me kwa sekolong. Ke belela ba sa ntumile gore nkgonne wa India. Ga bua botshelo pele ga nkatla. Ka mmeruri ke bone keledi mo go nna ke ka re batla go rothela fatshe. Wai a leka go itira tshipi ya re hewe o tseno ke sengwe mo leitlhong. Na le modiri ra laela ba lelapa pele ga re palama se se lebang India. Ka ene le mosepele o molele boroko bone bo re patile tsela yotlhe. Fa re tsena kwa Bangladesh International Airport re kopantshitswe ke barutabana ba India University ba ba neng ba re isa kwa sekolong gore kwa disetsa dithuto le boroko. Letsapa e ne le mashetla mme barutabana ba re tlogela go ya go ithetsa mono e le gore re tla tsweledisa ikwadiso letsatsi le le latelang. Letsatsi le le latelang na le modiri re feleletsa se se neng se tlhokega mme morago ra duela mongwe yo itseng India gore bontsha lefelo. Ka sekolo se ne se simolola mo bekeng re ne ra tsaya monyetla o go itepatepanya le morafi yo re sa o tlwaelang. Modiri e ne le ene a di gogang kwa pele ka gore tsenya mo bathong. Watch and learn my boy. Ke simolotse go ithuta puo e beke pele ga re emela. Fa ga o re dumelang wa re namaste. Ka lemoga fa go le botoka gore ke di motlogelele.